Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing baraya-baraya kabaraya-baraya anu tos manco di YouTube Abah. Dinten ieu Abah bade ngalajengkeun perakitan wayang Gatotkaca pesanan Kang Didi di Kuningan. Ieu wayangna Kang Didi bade dirakit diasukan apa baraya lanjut baraya tembuskan 20.000 subscriber, dapatkan giveaway si Cepot. Soakan di kang de wadah keris.
Nah, iya bagaimana ya cara nangisukan iya. Abah langsungkan angkat semua saya. Lanjut merayakan pemasangan penangan anak rayakan bibi buah apa pastinya bergelas berbahan sedikit pastikan sampai uyung kita lanjut ke pemasangan tangan dan badung. Nah, karena hoyong diceket di tedunan ya.
Saya ke pemasangan batok, sarang pemasangan tangan. Tuh, jadi di setelkan dinten ikan gigi. Tuh Kang Didi atas disetelkeun ku Abah ya. Kantun ngantosan orotna anu warna hijau pengintennya. Tuh Kang Didi yang tetos beres. Kantun dodotna Kang Didi tuh. Tetos beres gitu. Kang Didi aku segera kekumingan Kang Didi. Dong gitu.
Ya panginten abah ngatosan heula dodotna kita can beres kecuali kami dodot kieu ayat. Ini juga ya biasa. Itu panginten bare abah terus maco di abah dayen perakitan wayang Gatot Kaca Purwa kagungan kami di Kuningan. Itu panginten baraya-baraya tah kan dialalaja semangat terus baraya. Kalau pada ngiringan belajar mah katun ngatutkeun we anak peryogi hasil karya abah katun we anak payun. Tah kitu panginten barayanya anu kapihatur ku abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.